Nezet ke waya bahut coran ne omo joni ala marjan lang dunji pomat lang no long det lasi komanda anin ke me parpe ke bangfu do prutan te lani dung ne rai malom na paklang khato nang lang don lang to zet ke waya bahut bang ke bang so ala marjan phon ke lang bang arleng ong thu ong mat second so ansi payut ko ses Munit ako sokti kapul man tang oe mat kait tene phana pang thelul ko na Thui lasi la marjan phasi ke thamra phrang lo pot pini bang tai tum lang nam thu nang isia la marjan phan la ke la marjan kali dei serial lasi hula bang so serial la men ke Epei Akanghon lata episode 2 bang episode 1 bang ke la pan lang pang ching o ide lo athe I story bang somewhere related amatsi meaning lam che than rong lo seta me ala marjan ke pet nam bang in tang chatang lang polo but anyway let's start it episode 1 no bang ke Epei thilor lo seta me koson pen ne kai ki milong thulo mate the anga kai bang second chance long thulok lo nang tumne phanang than de di ni nang phanang kar jualam nang haberli thuke marks me pin ne ke matha ke college student bon pu sita me kali school student la athe ne ta school college ke dolong tanga banglo la puson haberli polam bang ke college long arjunong le pen la diai tha chokche pulo dang ठीक है चौक लो स्कूल स्टूडेंट मिलो सिटा स्कूल स्टूडेंट क्लास 10 के पास चोरा मुनिट के गवर्नमेंट जॉब के लॉन्ग लेबो लासो लंबांग नंग तुम लबांग सो एपिसोड के लांग हो मिस दैट वन आथे कारबेंगलों लो के दो लपसोन स्क्रिप्ट राइटर तुम चेनी लो जे कारबेंगलों आर लो के लपान के लांग पांग चिंगना बांगावे ओनली पा क्लांगना पो चौक लो लामरजान लो पोपट आ से दोनंग पो ला पेन लुन बांग आर्गुमेंट सन चौक लो लुन बांग पदोनंग पो पोमात पारन पारो लामरजान लो सन लुन की भी पो मुनाक मना फिल्म फथि है के काली लो के Arjulong class 12 ana bangnon ke school level ang ansi wanted lupu nang kaya long ke kupi lo cheban kang tung ke Neta government job claim ipansi ninghang sir ne nang phanan chodang la lam kar julong ke ning kan thong keblo la so school long ni lo ke than nang phanan chodang lam kar julong ke this man na born to be an actor la so munit ke alom ta face expression na bang chelar the Ornam non pong ni kai ke bang puthot nang ni phan kai ke mi nang gi pitu ni kai ke mi ni chela pon pa mi porna la puson akai ne phonta ar namlong nang hang pitha to Ôi, chẳng hay lộc bồ nàng kẻ Arjutha Nili tu makula talong Kimisen Lokela lang ok Long bhai la puson aporo hud nang expression na bang ke masap su chelon le chala athe neta ihuri si por ke la puson broiler pu katara ma bang phulo Ho, thangda ma tharini. Nelike, arni ki me production na director. Lapen lapu ke script writer lo, lapen lapu ke cameraman lo jo. cameraman ajon thi hek boko moke tripod full unfull lo plotante phudunir pe bologe Neli nangli supo phan thek long lo. Nangli supo nangli long sai nang chirap dun nang chepaduk dun pik. Lapen te neli karju long, ase ta ju me pik. Nangli supo lamarjan che parjan je phan aning hangjima. la puson plotante ni phatana hang ta mile mati mita ke lang no ubang e kali lang boho Jongsi la puson a phone lang plotante la ke non malom atumu ke kalilo lasi hula so akai hud atumu plotante lata class 10 an verna aki ong nai seta lasi non la class 10 vet ka porhia munit si sakuri ka churi dunji aphan ke matha Oh, nangli lo. audition cheng bom lo pusi ni li ke nang kelang ruji phan ke wang lo line lo script ke Oh. La hello script ke ho. La so script long, copy ma ke long, kachini, la so puthak nang li che parjan tha. Bikha Mahajan Sahab nangli director kachikrong a body language bang matching o ilang po nang chuning rilo lason kalina niphan nang pamatha nang pasung aret lo Kupilo nile Sarjeng chikaning je pa prang bu Ni phana po we so pu bu Kubi phano ne dia ki pipo
la pen pai tum chok che thang ta ve la da Neta tek jima la puson yo. Tag 1. Kopilo nile. Sarjang jika tinga aprang bu. Ni pansi apo ve so pubo. Kopi pana ni dia apo. Pai itum thang ke chok chia ve. Thang ke chok chia ve. Ke chok chia ve. Lasi episode 2 pana video bang ke lap anwed lo. Lapot si lama jang kache pajan ko anaki sung doma la ke episode 3 long se itum pan nampak lang pon po. Laso pot si laso serial ke kelang misian a serial. Serial puluh tangte suar lutum si kelang ani kedok dok lepen kelang abang ke ong. Sita minor ke lake serial boy pitch tami karbia serial pina pot itum ta lang duna. So that's all for today. I hope you guys enjoy it and you get my point. Thank you.